mogućnost, za Božju milost da mogu biti danas zajedno sa vama. I hvala Bogu da smo živi i da možemo iz srca proslavljati Gospoda. Za mene je čast da mogu biti sa vama i da mogu ove godine da vam donesem Božju riječ. Ali da ne zaboravim, braće i sestre iz Slovačke, posebno iz grada Trenčín i Púchov, vas pozdravljaju, znaju da smo tu, mole za vas, mole za nas. I siguran sam da ako imamo srce otvoreno za Gospoda, da će Gospod nešto svakom jednom od nas dati. I zato vas želim ohrabriti da otvorite uši, da čujemo, ali posebno otvorimo srce da srcem razumijemo. Jer glavom razumemo toga puno. Ali izgleda između naše glave i našeg srca je tako daleko nešto što nam blokira ili nekako nam pomaže da zaboravimo ili da to ne uzmemo stvarno važno i da to ne sprovedemo u život. Ali kada se nešto što razumijemo glavom i razumijemo srcem dogodi tamo se događa promjena. Ako to uzmemo važno i oslonimo se na Gospoda, onda dođe do promjene u srcu. I onda je samo vrijeme treba, ne puno, nego malo vrijeme, ovisnosti od toga u čemu je stvar, što treba da se promijeni, samo vrijeme, malo vremena i onda jedno, polako drugo i život se menja. Život se menja. Imam tu čast da služim Bogu, ali danas želim govoriti vama ne samo kao ljubljenom Božjem stvorenju, jer svaki jedan od nas to jesmo, a ne samo kao onima koji su ljubljena Božja djeca, hvala Bogu i da to jesmo, ali danas imam tu privilegiju da govorim vama kao Božjim slugama. Presvjedočen sam da Bog za svako svoje dijete ima svoj plan. I siguran sam da Bog ima i plan za tebe. Ne samo općenito, nego specifično za ovo vrijeme u kojem se, ne samo danas, nego u ovo vrijeme u kojem se nalazimo. I Bog mi je dao na srce poruku koja vjerovatno je svima vama poznata. Ove dane, vidim da ste još ostavili ovako umetničko djelo, i hvala Bogu da ću moći malo da se vratim. Ove dane ste govorili puno o Božiću, ali želim vam reći da Božić nije samo za vrijeme praznika Božić, nego Božić je svaki dan. Tako i danas, danas je također Božić. I malo ćemo razmišljati upravo o tome što se dogodilo u vrijeme prije nego što je došao Isus Krist na ovu zemlju. A za sve one koji me poznajete, znate za čega služe ove bombone. Ja sam Stevo koji još je proživio sve kamenovanje do sada i još sam živ i zdrav. I bombone su tu i možete ih uzeti. Ako treba nešto, onda, a ne sviđa vam se, onda možete uzeti pa bacite i onda ja ću znati da treba, osim onoga što sam rekao, nego treba već završiti, jer Stevo ne zna kako početi i na vrijeme početi, ali kada završiti to često puta ne zna, jer to ide. Dobro, super. Božju riječ koju ćemo čitati je zapisana u Evanđelju po Luci, glava 1, i bit će to 38. stih. Evanđelje po Luci, glava 1, 38. stih. To će biti naš osnovni stih koji ćemo pročitati, ali govorit ćemo, i molim vas, ne znam kakve imate Biblije, one mobilne ili imobilne Biblije, nego ostavite tamo otvoreno i gledajte, jer ćemo gledati od 26. stiha
do tog 38. stiha. Dobro? Kada ću pročitati Božju reč, onda ću se ukratko moliti i onda idemo u Božju reč. Marija mu reče, evo služebnice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Evo Gospode, evo služebnice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Gospode Isuse, ti koji si se rodio za nas, ti koji si živeo za nas, ti koji si umro za nas, ti koji si uskrsnuo za nas, ti kojemu je dana sva vlast na nebu i na zemlji. Ja te molim, Gospode, da danas na ovom mjestu ne samo budeš prisutan, nego te molim da budeš aktivan. Sveti Duhu, dajem ti slobodu da govoriš meni i mojoj braći i mojim sestrama ono što ti želiš. Ono što stvarno ti imaš pripremljeno za svakog jednog od nas. Sveti Duhu, ja ti dajem slobodu da koristiš i upotrebiš i mene. Molim te da ono što ću govoriti ne bude iz moje glave ili iz mog srca, nego to što si mi dao ti, Gospode, da to ide i ide dalje i da tvoj blagoslovi i tvoja snaga se očituje u svakom jednom koji je iskren i ljubi tebe. Molim te, Gospode Isuse. I neka bude proslavljeno u svemu što smo i što imamo ime Isus. Amen. Amen. Ja sam zahvalan Bogu da imamo 4 evanđelja. Znamo da život Isusa to je jedno evanđelje. Jel' tako? Jedno evanđelje. Ali Gospod Isus je želeo i tako je planirao Sveti Duh i nadahnuo ljude da napišu 4 evanđelja. I zahvalan sam Bogu da imamo sva 4 evanđelja. Jer kada bi imali samo evanđelje po Marku, hvala Bogu, imali bi puno dobrih stvari za naš praktički život, ali ništa ne bi znali u vezi rođenja Isusa i života sve do 30 godina. Jer evanđelje po Marku počinje time da Isus je došao i počeo propovedati evanđelje i pozivao sve da se kaju i da uzveruju u njega kao Mesiju. I onda to krene dalje. Hvala Bogu za evanđelje po Marku, ali nije to sve. Hvala Bogu i za evanđelje po Ivanu, koji nam pokazuje da Isus nije samo čovjek koji se ovdje rodio, nego da Isus je egzistirao, da je on Bog koji je došao sa neba i da se, kada spominjemo Božji, da se utelovio u telo čovjeka i o tome piše evanđelje po Ivanu. I prva glava, prvi stih kaže i na početku je bio Bog koji je sve stvorio. I onda u 14. stih kaže da on je postao tijelom. Pogledajte tamo. Hvala Bogu za evanđelje po Ivanu. Ako bi imali samo evanđelje po Mateju, opet ne bi znali ništa u vezi rođenja Isusa Krista. Evanđelje po Mateju počinje manje više u vezi toga kako je to Josip primio, ali kako su oni mudraci sa istoka došli, a to je 2 godine prošlo. Tako da ono što je između, ono je ispunio evangelista Luka. I hvala Bogu za njega. I ova poruka je upravo ovdje. I ta poruka nije samo za one koji su tada živjeli, nego je poruka i za nas. I zato želim malo govoriti o toj
38. vrstici, ali želim govoriti o celom tom kontekstu u vezi čega se to dogodilo. I molim vas, slušajte što Gospod Isus kroz Svetog Duha govori tebi i meni. Jer ja ne znam, stvarno ne znam šta ti proživljavaš, sa čime se boriš, ali Sveti Duh koji se brine za tebe, on zna. I on će govoriti specifično u tvoju situaciju. I zato poslušaj što Sveti Duh ima da kaže tebi u ovoj situaciji. I pogledajmo što se ovdje dogodilo. Marija, kada je to sve čula ušima, srcem razumela i u srcu se dogodila odluka, ona kaže: evo mene, tu sam služebnica Gospodnja. Ja ne znam šta je tebi Gospod već objavio. Kakvo otkriće za tvoj život je tebi dao. Ali jako je važno kada razumijemo da donesemo odluku i reagiramo. Ona kaže: evo mene, Gospode, tu sam, neka se ispuni tvoja volja. Ako bi danas otišli sa ovog mjesta, svaki jedan od nas, poznavajući Božju volju za svoj život i za ovo vrijeme u kojem se nalazimo danas, i naša odluka, kao što je Marija odlučila, bi bila: da, Gospode, ovdje sam, neka se ispuni tvoja volja u mojem životu i kroz moj život, ja bi bio jako zadovoljan. Došlo bi do takve promjene, jer kada god se Božja riječ, koja je kroz Svetog Duha govorena u naš život, u kojoj je snaga koja može nas spasiti i nas promijeniti, kada se Božja riječ izmiješa sa našom vjerom, Božja riječ, pa naša vjera, naše da, ona kaže: ja razumijem i ja to hoću. Oslobodi se Božja snaga koja je u Božjoj riječi, u toj objavi Boga, u toj objavi koju ima Bog za tebe i za mene. Oslobodi se snaga Svetog Duha koji je tu Božju riječ inspirirao, koji govori, i jednostavno ti prihvatiš to vjerom i nastane promjena. Dogodi se čudo. Veliko čudo. I to je moja molitva danas. Nijedan ovdje od nas nismo slučajno, niti nismo mi putovali 5 sati da ja propovedam neku propoved, da tu se malo pozdravimo, haleluja, zabavljamo se, nego da se sretnemo danas sa Gospodom. Ja sam siguran da Bog ima nešto specijalno za svakog jednog od nas, unatoč tome da već svi znamo o čemu je to bilo. Ali Bog će danas govoriti. I pogledajte 26. stih. I kaže ovako: poslije 6 mjeseci posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret. Poslao je Bog anđela k djevici koja je bila zaručena s mužem iz Davidove kuće, komu je bilo ime Josip, a djevici bijaše ime Marija. Jednostavna poruka. I zato vam želim reći prvu stvar koja se ovdje dogodila. Koja tu je napisana u pozadini, ali se dogodila. Ne? Sve stvari koje se događaju ovdje na zemlji i koje se očituju, žive tu i koje su od Boga se rađaju u Božjem srcu. Tamo se rađaju. To je jako važno.
Često puta kada sam među pastorima i vođama, često puta čujem kako trebamo sanjati, kako trebamo imati vizije, kako trebamo želeti, čeznuti i sve tako lepo. Ali sve to ide iz nas. Sve to ide iz našeg stomaka ili iz naše glave. Braćo, moje sestre, Božje stvari se rađaju u Božjem srcu. I to što se ne rodi u Božjem srcu, molim vas, to nemojte sprovoditi u život jer nećete uspjeti. Ona biljka koju otac nije sadio, ta neće roditi roda. Od toga neće biti oganj Svetog Duha. To će biti puno dima, puno aktivnosti, puno programa. I bit ćemo svi, haleluja, pomazani. Aha. Ali od toga nema ništa. Božje stvari se rađaju u Božjem srcu. Tamo se rađaju. I Bog, Otac, Sin i Sveti Duh su vidjeli kako Adam i celo njegovo pokolenje ide u propast. U pakao ide. I razgovaraju. I kaže, pa šta ćemo sa time uraditi? Ostavit ćemo njih, neka budu izgubljeni na večnost. I među sobom govore, ne možemo to uraditi. Mi smo njih stvorili, mi njih ljubimo. I Isus kaže, pa ja idem, pošalji mene, ja idem. Idem, da ostavio je nebo, idem da budem čovjek, da postanem kao čovjek, da budem u tijelu kao čovjek, kao stvorenje. Zašto? Da bi spasio i pomogao njima, da bi im dao drugu šansu. To se dogodilo prije nego što je ovo bilo. Tamo se stvari rađaju. I plan za tvoj život se rađa tamo. I zato vas molim, tražite Božju volju tamo. Jer Bog ima. Bog ima dobre stvari pripremljene za svakog jednog nas. Za tebe ima specijalno nešto što ne može niko uraditi drugi. Nije to tako isto kao što je bilo Božji plan za Mariju. Ali sigurno tako kao što je bilo za njen život plan da se rodi kroz nju Isus Krist, Sin Boga, živoga Bogu u telu, tako isto ima nešto specifično zašto si rođen, zašto si nanovo rođen. Tvoj život ima svrhu. Nemoj tražiti svrhu negdje u svijetu, nemoj tražiti svrhu u svojoj glavi, nemoj tražiti svrhu, ja ne znam gdje drugdje. Traži, Bože, zašto si me stvorio? Zašto si me nanovo rodio? Zašto sam tvoje dijete? Što želiš da uradim? Što je tvoja volja? Za Mariju je bila Božja volja da se rodi kroz nju Isus Krist. Što je Božja volja za tebe? Jel znaš? Ako ju ne znamo, kako ćemo ju ispuniti? Kako ćemo tu Božju volju živjeti? I mogu vam reći, hvala Bogu, jako mi je drago da smo pjevali ove pjesme. U potpunosti o tome govore. Evo tu sam, Gospode, ispuni me, tražim tebe, pokaži mi, želim to raditi. Kao da smo se dogovorili da ćemo o ovome govoriti i oni su pripremili pesme, ja sam pripremio. Ne. Gospod radi, on je tu. Sveti Duh je tu. Ima nešto posebno za tebe. I u Starom Zavjetu znamo da kada je trebao da dođe Isus Krist, koji je bio obećan kao Mesija, morao je doći neko ko će pripremiti njemu put. Jer tako? To je bilo prorokovano.
Ne samo nekoliko 4000 godina je prorokovano da dođe Mesija, da će doći i svi od Adama, svi koji su ljubili Boga, čeznuli su da dođe taj Mesija da nas spasi, da nas oslobodi. Ali proročanstva su bila da će neko doći ko će pripremiti put da Gospod Isus može doći. A mi znamo da je to bio ko? Ivan Krstitelj. I to što kaže poslije, znači prije, piše u toj drugoj glavi ko je to bio. I ne želim to govoriti puno, ali pogledajte ko su bili njegovi roditelji. Njegov otac Zaharija je bio svećenik. Čovjek koji je iskreno ljubio Boga i služio Bogu potpunosti. Njegova supruga je bila Elizabeta. I ljubila Gospoda i služila Bogu. A unatoč tome su imali velik problem. Kakav? Ona nije mogla roditi. I to vam želim reći. Kada Bog nešto specijalno priprema u našem životu ili u historiji naše porodice ili u istoriji crkve, uvek izabere nešto što nije moguće da se ljudski dogodi. I Gabriel, to piše poslije, to je prije. Gabriel je dobio poruku od Gospoda i kaže, slušaj Gabriel, ideš u taj grad tamo gdje je Zaharija i Elizabeta, a ideš njima javiti, unatoč tome da nema mogućnosti da rodi, dobit ćete sina i to će biti Ivan i bit će malo divljak, malo čudan, ali to će biti taj koji će pripremiti put Gospodu Isusu, spasitelju sveta. I to se dogodilo, čitajte to tamo. Nadnaravno. Kada Bog nešto odluči uraditi, uradi to nadnaravno, znate zašto? Da ne bi se mi pohvalili ili nekako mi bili ponosni zato da smo mi njemu nešto pomogli. To je milost. Nismo mi ništa sebi pomogli da budemo spašeni. Da ispunimo Božju volju, mi Bogu ne možemo ništa pomoći. Je to milost. Ali mi možemo na tu milost, na Božji plan, na Božju volju za naš život možemo reagirati kao što je uradila Marija. Da, Gospode, neka bude po tvojoj volji. Bez obzira šta je to, mala ili velika stvar. Bog želi uraditi u tvojem životu i kroz tvoj život čudo. Isto tako koje što uradio kod Zaharije i Elizabet. I kaže, poslije, 26. stih, poslije 6 mjeseci, opet se odlučio Bog i pozvao Gabriela, slušaj Gabriel, 6 mjeseci je prošlo, evo imam drugi posao za tebe. Slušaj, ti ideš u Galilejski grad koji se zove Nazaret, tamo ćeš naći neku djevicu. Ne znam kako piše ovdje u vašoj Bibliji. U slovačkoj Bibliji, katoličkoj, često piše djevicu sa velikim D. Ovdje kod nas je mali, mi to je dobro. Jer mi poštujemo Mariju koja je bila djevica. Mi ne proslavljamo, mi cijenimo Mariju, ali ona nije gospa. Ona nije osoba kroz koju se rodio Bog, nego Isus Krist u telu. Nije ona bogorodica. Večna djevica. Ne.
Dobro? To je samo usput, tako, to je... Dobro. I kaže, ova žena koja se zvala, ili djevojka koja se zvala Marija, bila je Židovka, iskreno je ljubila Boga i služila Bogu prema svojoj spoznaji i bila je pravednik po starom zavetu. S druge strane je živjela po Bogu. Nije živjela u grijehu. Bila je čista, bila je posvećena Bogu. Ako ti i ja želimo da se nam Bog objavi, ako ti i ja želimo da se Božja volja ispuni u našem životu, ne moramo biti Židovi, ali moramo tražiti iskreno Boga. Moramo iskreno ljubiti Boga i moramo živjeti u čistoći. I u moralnoj čistoći, ali ne samo moralnoj. Ovdje kaže, djevica je bila. Bila je zaručena svojem budućem suprugu Josipu, ali živjela je u čistoći, pripremala se i bila je radosna da se može udati i da će život ići dalje u porodici i tako dalje. Ali ljubila je iskreno Gospoda. U drugoj ljetopisima, glavi 16. 6. stih kaže: Oči Gospodnje idu po celoj zemlji. I Bog traži čovjeka kojeg celo srce je naklonjeno ili na neki način predano njemu. Zašto? Da bi svoju snagu očitovao u njegovom životu i kroz njegov život. Pročitajte kad dođete kući. Onu vašu mobilnu ili imobilnu Bibliju. Jer to tamo piše. I to ne piše samo tako da to bude napisano crno na belom. Nego da je to način kako Bog radi. Da Bog ide i traži ljude kojih srce je naklonjeno ili predano njemu i u onim proslavljanju, hvalama smo, ja ti predajem srce, ljubim te srcem. Ljudi koji čeznu srcem za Bogom, Bog na njih ne zaboravlja. Ide za njima i gleda. Ja vas ne poznajem. Ali ako si danas sa srcem koje čezne za Bogom, sigurno da će tebe naći danas. Neće te obići. I ne samo to da će ti govoriti i da će se tebe dotaknuti, nego će se očitovati njegova snaga u tvojem životu i kroz tvoj život i ne samo danas. I zato sam vas ohrabrivio. Uši otvorene, radari, srce pripremeno, ovdje sam, Gospode, govori, i spreman sam kad kažeš da razumijem i da poslušam. To je to što mi možemo iz milosti Božje uraditi. I onda kada nam Gospod kaže šta je, mi mu kažemo, Gospode, to ne ide u mojoj snazi. To ako ti ne budeš radio u meni, kroz mene, ništa od toga neće biti. Jer uvijek Božja volja je veća nego što mi možemo sami dosegnuti. Kada god vidite nekog kako tu priča i govori da ima vizije od Boga i ovo nešto i tamo, a to se može uraditi naravno ili kroz svoj život, mi to nekako sredimo, dogovorimo se i to nije od Boga. Uvijek je tamo potreban Bog. Tako kao što je nemoguće bilo da se rodi Ivan Krstitelj bez Boga, tako ni ništa u tvojem životu i kroz tvoj život koje bi proslavilo Boga se ne može dogoditi. I tu imamo slučaj kada dođe ovaj Gabriel,
dođe u Nazaret, nađe tu kuću te djevice, čiste žene, i kaže 28 stih, pogledajte, kada uđe k njoj. Ne znam, tako piše kod vas. K njej. To znači nisu se streli negdje na polju, negdje išli su u kuću, negdje gdje je ona bila, nije bila vani negdje, unutra je bila. Došao je tamo gdje je ona bila. Bog traži i kad vidi srce, on dođe i uradi sve da dođe tamo gdje ti jesi. Ako ti živiš iskreno sa Bogom i želiš da se Božja volja ispuni u tvojem životu, Bog će tebe naći. Ne moraš ići u Ameriku ili sada na neki kongres i konferenciju da bi se sreo sa Bogom. Bog traži svoju djecu koja su iskrena. I Bog će tebi objaviti i Bog će tebe upotrebiti. Samo je na nama da kažemo da, Gospode, evo tu tvoj sluga. Spreman sam da ispunim tvoju volju. I takva je bila ova naša sestra u Isusu Kristu Marija. Dobro? Znači, kad uđe k njoj, reče joj, prva stvar, raduj se. Druga stvar, puna milosti. I treća stvar, Gospodin sa tobom. I pastor Franc, molim te pogledaj da li u vašem prijevodu ima i četvrta stvar. Jer u mojem prijevodu ima i četvrta stvar, ali tu su zaboravili na tu četvrtu stvar. Dok ja govorim tu ove tri prve, pogledaj da li ima i ta četvrta stvar. Nema, dobro. Prva stvar koja se dogodila, dođe ka njoj. Jednostavno unutra ste, sami ste i odjedanput se vam objavi anđeo. Ja ne znam kako vam, ali za sada meni se nije objavio anđeo. Lično. Proživio sam mnoga iskustva sa Bogom, ali lično mi se nije objavio anđeo. Ali kada bi se meni objavio anđeo, ne samo hlače bi se tresle, nego i kolena. I normalno je da ona se bojala. Šta to znači? Anđeo je tu. Objava. Sama objava anđela je dosta da ostaneš nem. Ali tu ne anđeo ne dolazi samo da nju zaprepasti, nego anđeo ima poruku. Kada Bog šalje tebi anđela, pa nekad iz Tevu, iz Slovačke, dobro, ima poruku za tebe. I prva stvar koju njoj kaže, slušaj ti, raduj se. Pozdravljena. Ano, raduj se. To milosti puna, to je pozdravljena tamo? Ne. Budi pozdravljena, Dobro. Pozdravljena, obdarena milostju, Gospod s tobom. Tu piše raduj se. Jako važno je. Dolazi sa porukom radosti. Ne znam kako, pozdravljena. To ne govori mi puno o radosti. Ćao, halo, evo mene tu sam. Budi pozdravljen. Ali nije važno. Poruka je tamo. Ovaj prevod kaže, slovački prevod kaže, raduj se. Dobro? Ja ne znam, kada bi se vama objavio anđeo i vi ste u strahu, kako se sad radovati? Ali ta poruka o radosti je bila u celini poruka o radosti. I kaže, milosti puna. Ne kaže njoj milosti puna ili blagoslovljena, neki prevodi kažu, nego obdarena si milošću. Dobila si milost od Boga. Specijalnu milost od Boga. I treća stvar, Gospod s tobom, Bog je s tobom.
Možda bi se bojao, možda bi se tresao, ali kada mi Gospod kaže, slušaj ti, raduj se, našao si milost u Božjim očama i Bog je sa tobom, ne moraš mi ništa reći, doviđenja, ide, aleluja, sve je u redu, idemo za Gospodom, idemo. Razumete? Taj susret, ta objava, kada Božja riječ, Božja snaga dođe u naš život, nije samo da nas zaprepasti, nego da nas ohrabri. Da nam kaže, poruka je od Boga i to je Božja milost da imaš ovu privilegiju da to dobiješ i Bog je sa tobom, nemoj se ti brinuti, to je Božja stvar. On će to raditi. I Božja reč kaže u tom sljedećem stihu, ne znam kako kod vašem 29. stih, u vašem prevodu kaže, na te riječi ona prepade i poče razmišljati što znači taj pozdrav. Najprije je bio ta objava pa malo straha, ali počela je kada se smirila, čula je raduj se, obdarena si milošću i Bog je sa tobom. Počela je da razmišlja, šta ovo, pa šta je to, šta to znači? Ne razumem to. Kakva to poruka? U našem prevodu u slovačkom ima jedna tam stvar, di si ne samo obdarena milošću, nego si specijalno izabrana. Za nešto specijalno. I želim reći, to ne pripada samo za Mariju. Znamo da taj specijalni izbor je bio za Mariju, to što tu govori. Ali mogu reći, raduj se, ako si Božje dete, raduj se, Bog ima sa tobom milost i Bog je sa tobom jer ima specijalni plan za tvoj život. I zato se raduj. Ne moraš ti izmišljati šta bi ti uradio veliko za Boga. Kako bi ti bio velik da svi ljudi znaju. Ne. Ti samo traži Gospoda i Bog će u tvojem životu i kroz tvoj život ispuniti svoju volju. I o tome je to. I kada je o tome razmišljao, pa bilo je to za nju čudno. Jer tamo je to mirisalo nečim specijalnim. I dok je ona tako razmišljala, dođe anđeo i kaže njoj drugu stvar, 30. stih. Prva stvar, raduj se, a druga stvar, šta? Ne boj se. Razmišljaš o tome, pa da li je to ono, o čemu je to što sam shvatila, da li sam to dobro razumjela? A on kaže, ne boj se, dobro si razumjela. Dobro si razumjela. Marijo, ne boj se, jer si opet, kaže, potvrđuje, ti si našla milost specijalnu milost kod Boga. I kaže sad njoj, objašnjava što je ta poruka, što to znači ta milost. I kaže, slušaj ti ćeš začeti ili početi, ti ćeš roditi sina, ti ćeš dati tome tvojem sinu ime Isus, što znači spasitelj ili iskupitelj. Slušaj ti, sljedeća stvar koju o njoj više objašnjava, ne samo nešto će se nadnaravno roditi, početi i roditi, a bit će to sin i dobit će ime spasitelj. Nego Gabriel kaže, on će biti velik. On će se zvati sinom najvišeg, previšnjega, ne znam kako u vašem prevodu kaže. Najvišnjega. Tako, što više govori, ne boj se i objašnjava, ona shvaća. Već to se ne radi samo o nadnaravnom nekom čudu, nego Bog je mene izabrao da se rodi Mesija. Ona je to razumjela. I u prvom kad kaže raduj se, dobila se milost i nešto specijalno će se dogoditi, ona je razumjela, nešto specijalno to može biti taj Mesija. Ali tu kaže potvrda,
to je on. To je on. I ovo kaže, Gospod Bog će mu dati prestolje Davida, njegova oca. To su sve proročanstva o Mesiji. Ona je Toma dobro razumela, da. I on će vladati, 33. stih, nad celom kućom Jakovljevom i vladat će ne samo kratko malo, do vijeka. I kraljevstvo njegovu neće imati svršetka. Biće večni kralj. Sve što je tu rekao Gabriel anđeo, poruku od Boga, nije niko mogao drugi da bude samo Mesija, Isus Krist. Ona, da li je to moguće? Ja sam žena, ja nisam vredna. Kako je moguće da Bog dolazi k meni, da mene izabere, da za ovako veliko delo? Često puta, kada sam vidio Božje sluge, velike Božje sluge, kroz koje je Bog velika djela uradio, oni kad su to razumeli, Gospode, pa ja nisam dostojan. Zašto si mene izabrao? Već ima puno boljih ljudi, pametnijih, bogatijih, sposobnijih, obdarenijih, pomazanih. Ne, Gospode, nađi nekog drugog. Vidi, kad vidim one koji žive u ponosu, o Bog je mene izabrao, svi pogledajte, tu sam ja sam, pogledajte kako pomazanje imam, kako to ljudi se obraćaju, ovo se sve događa i kad vidite taj ponos i sve, ja imam objavu, ja imam viziju. Pitam se da li je to stvarno od Boga? Ili je to negdje neka kopija nekoga i nečega. Kada Bog progovori Božjem slugu ili Božoj služavnici, ona je u strahopoštovanju i pokornosti. Kaže, da li je to moguće? Mene? Pa zašto mene? Pa ko sam ja? Ja nisam dostojan, ali imam tu čast. Ne, nisam dostojan pa ne želim to, ne, nego idem u strahopoštovanju, idem, Bože, tu sam. Nije to u mojoj snazi, ja ne mogu, ali ti možeš, Bože. Evo, uradi ti, neka se dogodi tvoja volja. To je Marija rekla. Gospode, evo, tu sam. Sluga tvoj, neka bude po tvojoj volji. Neka bude, neka se dogodi u mojem životu i kroz moj život to što si ti naplanirao, Bože. To. Da je to tako veliko, to je stvarno bilo jedinstveno. Niko nema takvo poslanje kao što je imala Marija. Ali za tebe Bog ima drugo poslanje i tako specijalno da niko to drugi ne može uraditi, nego Bog kroz tebe. Zato častimo Boga da unatoč tome da nismo savršeni i da nismo sposobni, da nas Bog poziva da proslavi svoje sveto ime i kroz nas objavi svoju snagu. I što se dogodilo? Marija, 34. stih kaže, da, razumem, izabrana sam da se rodi Mesija, nisam toga dostojna, ali ne razumem kako se to može dogoditi. Ona ne kaže, ne, to neću, ne da se to, ne ide to, nego pita. I često puta kada razumijemo nešto, ali ne razumijemo sve, Bog nema problem da ga pitaš. Nešto ne razumijem. Ajde mi pomogni. Bog nije takav, čuti, ti možeš da poslušaš gotovo. Pa ja sam Bog, ja tebi kažem, ti sam, da. Ne, pitaj, iskreno.
Ne sa srcem koje ne želi ili se izgovara ili bilo što drugo, nego tu sam, ne razumijem. Pitaj. Puno Božih sluga, kada im Bog rekao nešto nadnaravno, nisu razumeli. Ali su rekli, Gospode, objasni mi. Želim. Ne razumijem, ne mogu, ali želim. Nemojte odbaciti Boga kada vam objavi nešto što je nemoguće. Što želi uraditi u vašem životu kroz vaš život. I pita Marija, kako će to biti? Kako je to moguće da se dogodi? Ja ne živim sa mužem, ja sam čista djevojka, ja sam djevica. Pa kaže, anđeo, slušaj, objasnit ću ti kako će to biti. Doći će do umelog oplodnjenja. Umjetnog oplodnjenja, ne znam kako se kaže, ali nadnaravnom, ali doći će Sveti Duh na tebe. Sila toga Boga najvišega kojeg ti poštuješ, ljubiš, zasjenit će te, ja ne znam kako u vašem prevodu kaže, Sveti Duh prišel na te in moć najvišega bo te opsečila, to vi razumete, ne, ali nije važno, govori to isto. Dobro. To je jako teško prevesti. To je jako specijalan izraz. I kaže, zato će se dijete koje će se roditi zvati Svetim i bit će sinom Boga živoga. Aha, tako će to biti. Ne, normalno, kroz muža, ne, nadnaravno. Božje stvari počinju i onda se rađaju, počinju nadnaravno, onda se nosimo njih. I ljudi vide nešto da to raste u nama Božje, ali ne znaju ništa, a sve dok se to ne rodi, kad to svi vide, onda kaže, sad razumijem. Ali ti to znaš, jer si to primio u vjeri od Boga i ono kroz Božju riječ i kroz Svetog Duha raste. I kada ona čuje i dobila je odgovor, kaže njoj Gabriel ohrabrenje. Kaže, slušaj ti, tvoja tetka, znaš koja? Ta Elizabeta, znaš da je bila ona neplodna, znaš da nije mogla imati, da, znam, tetka, da. Slušaj, znaš što se dogodilo? Ona je već 6 mjeseci trudna. To njoj kaže primjer, slušaj, ovo što se dogodilo kod tebe, ali u čega te Bog zove, to sam već uradio 6 mjeseci prije u životu Elizabete. Malo drugačije, ali to isto će se dogoditi. Slušaj, kaže, tvoja rodica Elizabeta, začne sina u svojoj starobi. U 6. mjesecu je ona koju su zvali nerotkinjom. Ona, ne znam kako se to kaže, da bolje kažem, njoj su se ismejavali. Ta nerotkinja, to je bila, ona otpisana, ona što ne može roditi, ona drugi razred ili treći. Razumete što kažem? Bog je nju uzeo i podigao. I ona već 6 mjeseci ide i kad kasnije čitate, odmah se spakirala ova Marija, ide kod Elizabete da to proveri. Dobro je proveriti kad ti Bog nešto kaže i potvrditi to da ti se ne boj, ti meni vjeruj jer to sam uradio to isto tamo. I kaže njoj drugu stvar. 37. stih. Jer Bogu ništa nije nemoguće. Kada Bog nešto odluči i kada mi sa njime dobrovoljno surađujemo i kažemo da,
Bogu nije ništa nemoguće. Sve je moguće. Nemoj nikad Bogu reći da on ne može nešto uraditi. Nemoj niti se tako ponašati. Dozvoli Bogu da bude nadnaravan, da napravi čudo i u tvojem životu i kroz tvoj život. I tu je Marija. Nakon toga što je to sve čula, razumela, dobila je potvrdu, kaže, kada je to tako, pa to ja želim. Evo, tu sam tvoj sluga. Upotrebi me kao alat u tvojim rukama. Evo, tu sam, upotrebi moje tijelo, upotrebi sve što imam, da se rodi Sin Božji. Neka bude po tvojoj volji. Vjerujem da je poruka danas bila jednostavna i razumljiva. A na nama, svakom jednom od nas je da zareagiramo. Marija je iskreno, u vjeri, u pokornosti i u strahopoštovanju rekla da, ne razumijem sve, ali to je nešto što je više nego što ja mogu shvatiti, ali to želim, neka bude tvoja volja. Ako u tvojem životu Bog je danas radio i govorio, ili ne mora biti danas, ali ove dane i Bog je nešto tebi govorio i ti si reagirao, da Gospode, Bog tebi potvrđuje to isto. Kaže, da, radim na tome. Odlučimo. Evo, tu sam, Gospode. Upotrebi mene. Bog nikoga nikad nije iskorištavao. Nikad nas nije prisilio da nešto moramo raditi za njega. Želi našu dobrovoljnu odluku. Da shvatimo da to što on ima za nas je to najbolje. Najbolje. I želim zaključiti sa tim primjerom od Ester. Znate svi taj događaj. Ester je bila u ropstvu, sužanstvu. I odjedanput iz ničega Bog je dozvolio da bude kraljica 127 država. Od roba doći na takav položaj, to bez Boga ne ide. I ona je u tome uživala. Hvala Bogu, bila sam tamo kao prah, blato i sada sam, što se tiče ljudski, u ono vrijeme neko top. I došlo je vrijeme kada je Bog njoj pokazao zašto je tamo došla. To je bila svrha. Ne da se ona raduje, nego da ima Bog plan sa njome. I kada je došlo sve do toga, kada je Mardokej njoj objasnio i kaže njoj, slušajte, nije slučajno zbog ovoga da si tamo. Ako ti ne uradiš ono zbog čega te je Bog dao tamo gdje jesi, Bog će upotrebiti nekoga drugoga. I zahvaljujemo Bogu da je to zapisano, da je rekla, unatoč tome da znam, mogu i umreti, ali uraditi to što je Božja volja. I Bog se proslavio i oslobodio i zabranio da bude uništen cijeli Izrael. Možda takva Božja volja velika kao što je bilo za Mariju ili za Ester nije za tebe. Ali sigurno u tom Božjem planu Bog ima nešto. I ja vas molim, recimo Gospodu da, na ono što ima za nas. Ako ne razumem, pitajmo ga, Gospode, objasni mi svoju volju. Zašto sam rođen? Zašto sam Božje dijete? Šta imaš? Kakvu svrhu za moj život? Gospode, ja ti zahvaljujem da tvoji planovi i tvoja volja za nas je dobra. I da imaš pripremljeno za svakog jednog od nas dobre stvari i želiš svoju snagu očitovati u svima onima kojih cijelo srce je otvoreno prema tebi. Ja te molim, Gospode, da niko od nas ne ode sa ovog mjesta
kada smo poznali tvoju volju, da odemo samo tako i ne kažemo, da, pa dobro je to sve to lepo, ali to možda je dobro za pastora ili za nekog drugog. Molim te, Gospode, radi na našem srcu tako da se odlučimo, da predamo ceo svoj život i sve što smo i jesmo, neka budeš ti proslavljen. Neka ljudi budu spašeni. Neka ljudi budu blagoslovljeni zbog toga što smo mi ovdje kao tvoja djeca i tvoje sluge. Neka budu spašeni ti koje ti želiš dovesti kroz nas ka tebi, Gospode. Neka budu ozdravljeni ti koji ti želiš da se očituje tvoja snaga, da budu zdravi i neka budu oslobođeni od nečistih duhova svi oni koji su opterećeni, koje ti želiš kroz nas osloboditi, Gospode. Neka se događa tvoja volja u našem životu, na svaki dan naših života. U imenu Isusa. Amen. Amen.